Wenkosi sibongela kumfundisi ukusipha ithuba ukuba siphefumule phakathi kwabangcwele. Sibonge nokuhanjelwa ke abangcwele abavela eMpumalanga. IMpumalanga iyindawo eyingxenye yethu. Zonke lezi indawo umfundisi uyiphethe, iSwazini, iMpumalanga, iGauteng kanye neNewcastle. So lezi indawo ziyingxenye yethu nje sinto eyodwa ngoba sonke singaphansi kwesandla sikamfundisi. Amen. Siyabonga kakhulu ke ukuthi abafowethu basivakashele babe phakathi kwethu. Ngizocela abangcwele banginxenxise ingilosi ngesihlabelelo 57. Sefuna yendlela yokuya ekhaya ako Jehova Enkosi yethu umdali wezulu endlela ekhaya yedlula endlela ekhaya ayedlula engozini asefonelene abathunyiweyo ukuhola abaningi okubayisa umhlali neziyoni ayemzene okuphumula indlela ayedlula engozini ayendlela ekhaya ayedlula edlula engozini Ngiyabonga kakhulu bangcwele ukungiphelezela. Nginxenxa umoya kaNkuluNkulu ngixolise nje ukungasiqedi lesi sihlabelelo. Ngoba ngicabanga ukuthi kungenzeka lokhu ukukhuluma engizokukhuluma kubangcwele mhlambe kube kude. Ngizama ukuthi ngikhave isikhathi. Bantwana basezulwini uma size enkonzweni yeSabatha sisuke sizofuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu uthini kithi. Ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nabantu ngeindlela ezahlukahlukene. uNkulunkulu uyakhuluma nabantu ngomunye umuntu. uNkulunkulu uyakhuluma nabantu
kwesinye isikhathi ngamaphupho. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakhuluma nabantu ngokuthi umuntu uma efunda incwadi izwi likaNkulunkulu wathi mayifunda iBhayibheli ezwe ukuthi la lokhu kukhuluma kahle kahle kuqondiswe kimi. Lokhu kukhuluma engikuthola lana njengamanje kokukhuluma uNkulunkulu akubhekisa kimi. Kunokwenzeka kwesinye isikhathi uthi umuntu ethi mayivula iBhayibheli nje ahlangane nevesi ethi hawu leli vesi laze langiqonda. Ngithi-ke abantwana basezulwini uNkulunkulu ukhuluma nabantu ngeindlela eziningi. Kodwa namuhla ngizocela nje ukuthi abangcwele bangivumele ukuthi ngikhulume ngesihloko esithi amaphupho. Isihloko engifisa ukukhuluma ngaso sithi amaphupho. Kunomfana. Lo mfana wayezalwa nguJakobe. uJakobe wayemthanda kakhulu. Igama lalomfana kwakuJosefa. Ngendlela uJakobe ayemthanda ngayo lo mfana waze wamthungela ingubo. Ingubo engafani nengubo yabafowabo, babezalwa beyi12 laba bafana. Kodwa inhliziyo kayise yayikuye lo mfana inamathele kuye kakhulu. Kukhona ke isikhathi la lo mfana etholakala khona ephupha. Ngizocela ukuthi siyifunde lencwadi. Incwadi kaGenesis 37. Ivesi lika 5 Sofia ku verse 11 naleyo ndaba. Lo mfana ke wayenesiphiwo esingafani nabantu, wayenesiphiwo sokuthi uNkulunkulu afike kuye ngamaphupho ambonise izinto ezisuke zizokwenzeka. Konke lokho uNkulunkulu wayekwenza kuye ekuveza kuye ngamaphupho. Incwadi kaGenesis 37 kusuka kuverse 5. Isihloko sayo amaphupho kaJosefa. uJosefa waphupha iphupho, wabalandisa lona abafowabo. Babelokhu bemzonda kakhulu. Wathi kubo, ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Bhekani, besibopha izithungu ensimini. Naso-ke isithungu sami sivuka sima. Naso-ke izithungu zenu ziphahlaka. Zisiphahla. Zisikhothamela isithungu sami. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba inkosi yethu, usibuse na? Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Waphupha nelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo wathi, bhekani, ngiphuphe nelinye iphupho. Bhekani ke, ilanga nenyanga lezinkanyezi eziyi11 kwangikhothamela. Wabalandisa uyise nabafowabo. Uyise wamsola, wathi kuye, iphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikukhothamele emhlabathini na? Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise wawalonda lawo mazwi. Kepha uyise wawalonda lawo mazwi. Lamaphupho ke afika kuJosefa enabafowabo. Waboniswa ukuthi izithungo zabafowabo zabafowakhe zikhothamela isithungo sakhe. Bathuka kakhulu abafowakhe ngoba babelibona leli phupho ukuthi liqondephi. Kodwa akagcinanga lapho, waphinde waphupha elinye iphupho. Ephupha
ilanga nenyanga nezinkanyezi zikhothamela yena. Wayesebatshela abafowakhe, watshela nobaba wakhe. Ubaba wakhe wethuka kakhulu wathi, "Hawu mntanami, usho ukuthi mina nabafowenu nonyoko sizokhothamela wena?" Kodwa ngoba uJakobe wayewumuntu owayehlakaniphile, kuthiwa lamaphupho wawalonda. Akagcinanga ke uJosefa ngokuthi kule ndaba yakhe exoxwayo kube uyena nje kuphela ophuphayo. Lento yakhe yokuphupha yenza ukuthi abafowakhe bamzonde kakhulu, kangangokuthi baze bamthatha base bemthengisa, baphisana ngaye kwezinye izizwe. Wayesethathwa wayeseyothengiswa eGibhithe. eGibhithe nakhona kwakulokho ekubonakala ukuthi lo muntu lo unomoya kaNkuluNkulu. Wahlushwa nje kakhulu kangangokuthi waze wasukelwa unkosikazi wesinye isikhulu. Wathi lo nkosikazi lona ebefuna ukungidlwengula, kanti iyona lo nkosikazi ebefuna ukulala noJosefa ngenkani. Wayesethathwa wavalelwa etilongweni. Evalele lapha etilongweni waboshwa nezinye izingceku zika Faro ezimbili. Nazo ke le ngceku zaphupha amaphupho. Ngiyikhuluma le ndaba ngiyiqala ezweni lenkosi ngoba sineseluleko lapha ekhaya ukuthi yonke into esoyikhuluma esoyiphefumula phakathi kwabangcwele akube yinto eyohambiselana nento ebhaliwe ezihlabelelweni zamaNazaretha nebhaliwe eBhayibhelini. Akungabibikho into eyotholakala isesihlabelelweni kwathiwa ayikho into eniyoyithola esesihlabelelweni eniyoyithola iphambana nento eshiwo eBhayibhelini. Kwashiwo njalo. So ingakho ngiyiqala lento ngilifunda iBhayibheli, ngiphinde futhi ngizongena esihlabelelweni, kodwa ngifisa ukuthi ngiyiqalela ezwini lenkosi sihambe nayo kancane kancane ihambe ikhanye kubangcwele ukuthi kahle kahle lenkulumo yami ngamaphupho iqondiphi. Cela sifunde incwadi kaGenesis 40. Incwadi kaGenesis 40 uyongifundela yona u5 uze ufike ku15. Amen. Amen. Incwadi kaGenesis 40 isihloko sayo sithi amaphupho omphathizitsha nomphekizinkwa. 40 kusuka kuverse 5 kuya ku15. Baphupha iphupho bobabili, kwaba yilona lo iphupho lakhe ngabusuku bunye. Yilona lowo ngokuchazwa kwephupho lakhe umphathizitsha nomphekizinkwa wenkosi yaseGibhithe ababeboshwe etilongweni. uJosefa wangena kubo ekseni, wabona ukuthi badabukile. Wayesebuza izinceku zikaFaro ezazinaye zilindwe endlini yenkosi yakhe ethi, "Ubuso beni budabukeleni namuhla na?" Bathi kuye, "Siphuphe iphupho, akekho ongalichaza." uJosefa wathi kubo, "Ukuchaza amaphupho, ukuchaza akusikho kukaNkuluNkulu na?" Ukuchaza amaphupho noma ukuqonda amaphupho akusikho yini okaNkuluNkulu na? Libalekile lelo lizwi. Ngiyafisa ukuthi silimake uma silokho siyilalele le ndaba. Amen. Ake ningilandise lona. Induna yabaphathizitsha yayisimlandisa uJehova iphupho layo. uJosefa yayisimlandisa uJosefa iphupho layo. Induna yabaphathizitsha yayisimlandisa uJosefa iphupho layo. Yathi kuye, "Ephusheni lami kwakukhona umvini phambi kwami.
emvinini kwakukhona amagatsha amathathu. Wahluma qede wakhahlela amahluzuko awo athela izithelo. Indebe kaFaro yayisesandleni sami. Ngathatha izithelo zomvini ngazikhamela endebeni kaFaro. Indebe ngayinikela esandleni sikaFaro. Wathi uJosefa kuye, nakhu ukuchaza kwalo. Lawo magatsha amathathu ayizinsuku ezintathu. Zingakadluli izinsuku ezintathu, uFaro uza kuphakamisa ikhanda lakho, akubuyisele esikhundleni sakho. Uza kunikela indebe esandleni sikaFaro, njengokwenza kwakho kwakuqala, lapho wawungumphathizitsha wakhe. Njengokwenza kwakho kwakuqala lapho wawungumphathizitsha wakhe. Kepha ngikhumbule nxa usuhlezi kahle, ungenzele umusa, ungibike kuFaro, ungikhiphe kulendlu, ngokuba ngebiwa nokobiwa ezweni lamaHebheru, nalapho futhi angenzanga lutho ukuba bangifake emgodini. Amen. Lamadoda amabili ayeboshwe noJosefa aphupha amaphupho. Athe ukwehluka, lo munye waphupha iphupho waye umphathi ndebe kaFaro. Wathi mayelichaza uJosefa iphupho lakhe lenzeka njengoba washo, wathi wena uzokhishwa la etilongweni ubuyele esikhundleni sakho. Kwathi lo ongumphathi zitsha wathi wena ikhanda lakho liyonqunywa, angeke uzubuyiselwe esihlalweni sakho kodwa uyobulawa. Nangampela kwenzeka ngendlela uJosefa abachazela ngayo amaphupho abo. Kodwa uJosefa waba namazwi awakhuluma kulo ongumphathi ndebe, wathi uma usubuyiselwe esikhundleni sakho ungikhumbule, ungenzele umusa phambi kaFaro. Kanti uNkulunkulu wasekuphakameni uyoveza isibonakaliso nakuFaro. Lesi sibonakaliso sasichaza ukuthi kuyohamba khambe kube njani ezweni, njengenkosi uFaro ephethe izwe. Kuyohamba khambe kube njani lapha ezweni. Angeke sisayifunde incwadi yakhona ngoba yinde, kodwa ngiyafisa ukuthi abangcwele uma bethola ithuba bazoyibukisisa kahle lapha kuGenesis 41 ivesi lika 1 uya ku 46. Twake noFaro naye wathi mayilele wayesephupha, waphupha inkomo ezikhuluphele. Wathi mayeyiphupha le inkomo ezikhuluphele sayibuka ukuthi awuzazi inhle nazi inkomo. Kwase kuqhamuka ezinye inkomo, lezi inkomo kuthiwa zaziyisikhombisa. Kwase kuqhamuka ke ezinye futhi eziyisikhombisa ezayizacile. Kuthiwa zafike zazidla lezi inkomo eziyisikhombisa ezikhuluphele. Lase limdida leli phupho uFaro. Kuthiwa ngisho nezanusi zakhe zadideka zehluleka ukulichaza leli phupho, kodwa ngoba konke lokhu kwakuuhlelo likaNkulunkulu, lo ongumphathi ndebe kaFaro wayesesondela kuFaro, wayesesho ukuthi hayi, njoba ngiphumile nje etilongweni ngaphupha iphupho. Ekuphupheni kwami leli phupho kwakukhona indoda esasiboshwe nayo. Yangichazela leli phupho ukuthi leli phupho lisho ukuthi ngiyokhululwa la etilongweni. Nangempela ngakhululwa njengokusho kwayo le ndoda. Lo owayengumphathi zitsha esasiboshwe naye wafike waphupha. Wathi mayichazwe lephupho lakho ukuthi uyokufa, nangempela wayesehamba emhlabeni.
njengokuchazwa kwephupho lakhe. Manje ngiyacabanga Nkosi ukuthi le ndoda ingaba nakho ukuqonda leli phupho lenkosi ukuthi lisho ukuthini. Wayeseza ke la uJosefa wayese esho ukuthi ukuchaza amaphupho nokuqonda amaphupho lokho kukuhlakanipha kaNkuluNkulu, akusiyona into evela kimi. Wayesemchazela ukuthi leli phupho lisho ukuthi kuyoba khona ikhathi noma iminyaka eyisikhombisa yenala la ukudla kuba khona ezweni. Wayesethi njoba uyibona lezi inkomo ezizacile zigwinya lezi inkomo ezinonileyo, kusho ukuthi kuyobe sekuqhamuka ezinye izikhathi eminye iminyaka ezisikhombisa yendlala iyoyiqeda yonke leminyaka ezisikhombisa yenala kube ngathi ayikaze yaba khona. Nangempela uthi ke uJosefa indlela yokuthi uxazulule noma ube nesixazululo salesi simo ukuthi uthole umuntu oyombeka oyokwazi ukuthi ngesikhathi senala akwazi ukuthi akonge ukudla ukuze ukuthi mhla sekufika isikhathi sendlala bese ekwazi ukuthi lokhu kudla asondle isizwe singabulawa indlala. Inkosi yayisithi akekho omunye umuntu engimbonayo ongakwazi ukuthi ayenze lento, kodwa ngibona ukuthi umuntu ongakwazi ukuthi ayenze lento nguwe. Ngibona ukuthi akekho omunye umuntu onawo umoya kaNkuluNkulu ongakwazi ukuthi abhekane nalesi simo ngaphandle kwakho. Yayise inkosi ikhipha indandatho yayo, yayisifaka kuJosefa, yayisikhipha izambatho zayo, yayisimbathisa uJosefa konke lokhu ayekuphuphile enabafowakhe, esho ukuthi ngiphuphe izithungo zenu zikhothamela mina, ngiphuphe ilanga nenyanga nezinkanye ezikhothamela mina. Konke lokhu ayekuphuphile uJosefa kwase kwenzeka ngaleyo ndlela uJosefa ayekuphuphe ngayo. Amaphupho ke bantwana basezulwini ayinto enkulu empilweni zabantu. Abantu abaningi kulesi sikhathi namhlanje balawulwa ngamaphupho. Amanye amasonto akhekile abakhona ngenxa ukuthi kukhona umuntu othile owafike waphupha iphupho. Base bonke labo bantu base bemlandela, belandela leli phupho aliphuphile. Amaphupho ke into engifisa ukuthi ngiyiveze kule nkulumo engiyikhulumayo ngamaphupho ukuthi amaphupho kuyenzeka kwesinye isikhathi abe mahle, kube ngamaphupho avela kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi amaphupho awabi ngamaphupho njalo avela kuNkulunkulu. Kuba khona amaphupho okuba ngamaphupho avela kuSathane. Isikhathi esiningi ke abantu abaningi bayebethi njalo uma bephuphile leyo nto leyo ibakhathaze kakhulu, kuthi noma bengasebenzi, kuthi noma behlupheka kangakanani, kodwa ngenxa ukuthi kufike kwafika iphupho kuye lathi mntanami ngiyagodola ngingaphandle ngifuna ukungeniswa, bese lo muntu mayesephaphama abese eyalihlaziya leliphupho ukuthi okusho ukuthi isihlobo sami lesi uma wami noma ubaba wami njoba efika kanjena ngephupho kusho ukuthi uthi ufuna ukwenzela umsebenzi, ufuna ukuthi ngimhlabele, kodwa ngokumkhathaza kwalo nangokuthi akaliqondisisi kahle leli phupho uze
because of ukudrive wayileli phupho uze ahambe aye sangomeni afuna ukuthi ayothola uqondisiseka kahle uqondiswa kahle ngaleli phupho aliphuphile. Isangoma lesi siyothi masifika sithi hayi leli phupho belisho ukuthi noma kwesinye isikhathi engeke azathi mayifike esangomeni athi ngiphuphe into ethile, kodwa bethi mabefika lana bathi hayi sizohlola. Lo moya ubumenzile lo muntu ukuthi aphuphe lento ayiphuphile, uyogijima uyohlala kuleso sangoma ayakuso, ufike usitshele lesi sangoma ukuthi lokhu kuhlupheka abanakho kudalwa ukuthi kukhona leli khehla la kubo elingaphandle elifuna ukungeniswa. Kunekhehla elingaphandle elifuna ukungeniswa. Yonke lento yenzeka kanjena nje iqale ekulaleni komuntu wayesefikelwa iphupho. Wafikelwa iphupho ukuthi wena uhlupheka nje kanje kungenxa ukuthi kukhona ikhehla elingaphandle elidinga ukuthi lingeniswe. Ngithinta ke lesi sihloko bantwana basezulwini ngibuka ukuthi indaba yamaphupho imoshile kakhulu umhlaba, kakhulukazi abantu abayibizwa ukuthi bangamakholwa. Kuningi ukonakala okwenzekile ngenxa yamaphupho. Ngikhuluma konke lokhu ngoba omunye umuntu engafika athi usho ukuthini lo mvangeli, usho ukuthini lo muntu uma ekhuluma indaba yamaphupho ukuthi amaphupho mabi, amaphupho mahle? Phela amaphupho ayimvelo, amaphupho ayinto afikela wonke umuntu. Manje sizoyimisa kanjani? Usho ukuthi mhlambe singabe sisaphupha yini? Ngikhuluma lenkulumo ngifisa ukuthi kutholakale isixazululo ukuthi kahle kahle yini into ekumele ngabe siyayenza uma kwenzeka sifikelwa amaphupho. Yini into ekumele siyenze? Nanokuthi sithole ukuthi ngabe yiyo wonke yini amaphupho avela kuNkulunkulu. Ngiyafisa ukuthi lezo zinto zicace kahle phakathi kwabantu ukuthi kahle kahle yini into ekumele siyenze uma kwenzeka ngifikelwa iphupho, kanti kumele ngenze njani? Uma ngingaphuphi ngabe kufanele yini ngikhathazeke? Iphupho liphethe izinto eziningi. Kwesinye isikhathi iphupho liye likukhombise njengoba sibona la liswe likukhombisa ukuthi wena uyohamba ube mkhulu njengoba kwenzeka kuJoseph. Iphupho kwesinye isikhathi likukhombise ukuthi iyiphi ingozi ongahamba uhambe ubhekane nayo njengoba sibona kule ndoda eyayingumphathi zitsha, njengoba sibona enkosini eyayiphethe izwe laseGibhithe itshela ukuthi kuyohamba kuhambe kufike isikhathi senala, kuhambe kufike isikhathi sendlala. Ukhona indoda igama layo kwakuGideon. uGideon wayehambile eyolwa nesinye isizwe, ngicabanga ukuthi kwakuyisizwe samaFilisti mangaphosisi, angisakhumbuli kahle. Kodwa lesi sizwe ayolwa naso uNkulunkulu wenza isimanga. Watshela uGideon ukuthi akanciphise amasosha akhe engabi maningi. Ngoba uma ezoba maningi lamasosha akhe mabezoyolwa leyampi bawobuka ukuthi ukunqoba kwabo lesasizwe bekungamandla abo, bawusuke beyikhuphule bona, bathatha udumo lika Jehova balenze ulwabo. Wathi uNkulunkulu unciphisa amasosha Gideon. Ngiyacabanga ukuthi uGideon lento noma ayizwe ukuthi iyayivela kuNkulunkulu,
kodwa wayenongabazana ngaphakathi kwakhe ukuthi kodwa ngempela kade kwasesilwa izimpi, kade kwasesizwa kuthiwa kuyaliwa izimpi. Asikhumbuli kuthiwa abantu bake banqotshwa ngamasosha angamakhulu amathathu beyolwa nezinkulungwane zabantu. Kwakuyindida nje enkulu. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa wamthatha wayesemphambukisa wamusa ngakwelinye ithende lawo lamasosha lawa ababeyolwa nawo. Wezwa omunye exoxela omunye iphupho. Kuthiwa ke lama ufunda la kuBahluleli 7 verse 13 ethi lapho efika uGidiyoni bheka umuntu wayelandisa umngane wakhe iphupho wathi ngaphupha iphupho bheka iqebelengwane lesinkwa sebhali laginqikela eKamu lakwaMidiyani lafika ethendeni lalishaya laze lawa lagumbuka eqela labhadalala. Okusho ukuthi leli phupho lathi malivezwa kwaveza ukuthi leli ndlanzana labantu uGidiyoni uNkulunkulu ayemtshela ukuthi akalilungise akalihlele ukuthi lizohamba liyobhekana nalempi abayoyilwa. Ngempela lembijana uNkulunkulu ayikhethile ngayo uNkulunkulu uyoyinqoba lempi. Laba bantu ke basebebonisiwe ukuthi kukhona ingozi enkulu ezayo kubo. uGidiyoni kuthiwa ke waba nethemba mayeseza ukuthi hawu kanti ngempela lento uNkulunkulu ayishilo izoyenzeka kanjalo ngempela. Nangu lo muntu uphuphe kanje. Nangu lo muntu uphuphe kanje. WaIsrayeli kwakukhona abahluleli njengoba sifunda nje. Izwe lali holwa ngabantu akwakuthiwa ngabahluleli. Kodwa kwahamba isizwe sakwaIsrayeli sateleka. Mawufunda incwadi kaSamuel 8 sathi naso sesifuna ukuba nenkosi njengezinye izizwe. Kwathi mabesho njalo uNkulunkulu wayeseyibeka inkosi igama layo kwakuSawuli. Kodwa le nkosi ayizange ihambe kahle phambi kaNkulunkulu. Le nkosi lena yamhlupha kakhulu uNkulunkulu. uNkulunkulu waze wasuka kuyo. Wathi mayisuka kuyo uNkulunkulu le nkosi lena yezwa manje ukuthi hayi isihamba yodwa. uNkulunkulu akasekho eduze kwayo. Mawufunda incwadi kaSamuel wokuqala chapter 28 verse 6. Kuthiwa uSawuli wabuza kuJehova, uJehova akamphendulanga nangamaphupho nangeUrimi nangabaprofeti. Abantu bakudala babenjalo, babethi mabekhuleka bekhuluma noNkulunkulu bebelindele kwesinye isikhathi ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uyofika ngephupho afika ngichazele ukuthi lento engibhekane nayo ngiyoyixazulula kanjani. iUrimi ke bantwana basezulwini ngithe mangibheka ngoba omunye umuntu engadideka ukuthi hayibo yini manje iUrimi kuthiwa akamphendulanga uNkulunkulu ngamaphupho akamphendulanga nangeUrimi kuthiwa akamphendulanga nangabaprofeti. iUrimi kwakuyile bracelet eyayifakwa abapriest eyayinamatshe ahlukahlukene. Ngayo kwakuba khona indlela ethile uNkulunkulu ayebaphendula ngayo abantwana bakwaIsrayeli. Kuthiwa ke nangabaprofeti. So lento yamkhathaza kakhulu uSamuel. Kuthiwa uSamuel ngenxa yokukhathazeka kwakhe waze wahamba waya esangomeni. Mawufunda uSamuel wokuqala isahluko 28 verse 15 kuthiwa uSamuel wathi uSawuli unginyakaziselani ukuba ungenyuse na? uSawuli waphendula wathi
ngihluphekile kakhulu ngokuba amaFilisti ayalwa nami. uNkulunkulu ungishile, akasangiphenduli nangabaprofeti nangamaphupho. Ngalokho ngikubizele ukuba ungazise ukuthi ngiyokwenza njani. Indlela ayikhathazeke ngayo ukuthi uNkulunkulu akasafiki kuye ngamaphupho. Lokho kungafiki kaNkulunkulu ngamaphupho wamenza ukuthi azangene esonweni esasinqatshiwe emthethweni kaNkulunkulu. Mawufunda incwadi kaLevi 19 evesi lika 31 uthi uNkulunkulu ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo, nginguJehova uNkulunkulu wenu. uSawuli wathi mayisebona ukuthi hawu uNkulunkulu akasafiki ngephupho, ngizama ukuveza ubucayi kwamaphupho ebantwini ukuthi abantu ngendlela iphupho liba into enkulu ngakhona ebantwini baze benze isono ngenxa yephupho. Iphupho angisaphuphi manje, angisafikelwa amaphupho, ngizoyenza njani? Wasuka lo muntu wayowenza esinye isono esiphindiwe, wahamba waya kwabanamadlozi laba uNkulunkulu ayithe singaphendukeli kubo. Mawufunda incwadi yezinkronike zokuqala isahluko se10 ivesi lika 13 kuya 14 kuthiwa wafa kanjalo uSawuli ngenxa yesiphambeko sakhe aphambuka ngaso kuJehova, ngenxa yokuthi kade eyile ukuyobuza kwabanamadlozi engabuzanga kuJehova. Ngalokho uJehova wambulala, wathatha ubukhosi bakhe wayesekusa kuDavide indodana kaJese, waphucwa ngisho ubukhosi. Akuphucwanga yena yedwa ubukhosi, kodwa kwathatha ubukhosi baze banikezwa enye indlu ngenxa yokuphula kwakhe umthetho kaJehova. Lesi sona senzile usenze ngenxa yokuthi ukhathazo ukuthi akasaphuphi, uNkulunkulu akasafiki kuye ngamaphupho. Kodwa ke umbuzo bangcwele uthi uNkulunkulu yena uthini ngendaba yamaphupho? Uthini uNkulunkulu ngendaba yamaphupho? Kunencwadi la uZakaria 10 ivesi lika 2 ngokuba amatherafi akhulumile okuyize nababhuli babone okungamanga, bakhuluma amaphupho angelutho. Ukhuluma uJehova la uthi bakhuluma amaphupho angelutho, baduduza ngeze. Ngalokho bayasuka njengezimvu bathotshiswe ngokuba kungekho umalusi. Basuka endleleni kaNkulunkulu ngoba engekho umuntu obelusayo. Bathembele endabeni ukuthi naba abantu bafikile, bafika nephupho elithini. La nto uthi ke bayaduka ngoba lamaphupho ababhizi bewaphupha awalutho. Mina ke bengisepostoli bantwana basezulwini, ngendlela iphupho belithathelwa phezulu ngakhona kwakudinga ukuthi size silibhale phansi iphupho, silise kumpriest, umpriest ezosichazela ukuthi leli phupho lisho ukuthini. Lali into enkulu kakhulu iphupho la sasikhona, namanje basaphethwa amaphupho. Uthi uNkulunkulu lento yalamaphupho eni ayilutho, ayilutho. Lokho enilandela amanga usho njalo, uthi ngokuba amatherafi akhulumile okuyize nababhuli babone okungamanga, bakhulumile amaphupho angelutho, baduduza ngeze. Ngalokho bayasuka njengezimvu bathotshiswe ngokuba kungekho umalusi
obelusayo. Siyambonga kuNkulunkulu wasePhameni ngoba leli bandla esikulo lama Nazaretha kaNkulunkulu linayo umalusi oselusayo, asibonise indlela ukuthi kahle kahle indlela kaNkulunkulu bantwana basezulwini ihamba la. Indlela kaNkulunkulu ihamba la. Kodwa ngiyikhuluma yonke lento bantwana basezulwini ngiyiqala khona ngoba ngifisa ukuthi sihambe egcineni sithola ukuthi isolution yayo yonke lamaphupho esiwaphuphayo imi kanjani ngokwasezulwini ke manje, hayi ngokwabantu. Ngokwasezulwini isolution yalento yamaphupho imi kanjani. Kodwa ngaphambi kokuthi ngifike lapho ngifuna ukuthi ngidlule kule incwadi la uNkulunkulu ekhuluma khona yena ukuthi yena uthini ngendaba yamaphupho. Sizofunda incwadi kaJeremiya, incwadi kaJeremiya 23 ivesi lika 26 kuya 27. Lokhu koze kube nini ezinhlizweni abaprofeta amanga bengabaprofeti benkohliso yenhliziyo yabo, abacabanga ukwenza ukuba abantu bami bakhohlwe igama lami ngamaphupho abo, abawalandisa kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe, njengalokho oyise bakholwa igama lami ngenxa kaBhali na. Ngenxa yoyihlo abakhohlwa igama lami ngenxa kaBhali. Uthi ke laba abaprofeti baprofeta amanga, belokhe belandisa omunye nomunye amaphupho akhe. Besinjalo ke kuleli bandla esasikhonza kulo. Kwakunzima kakhulu bantwana basezulwini, kwakuthi umfundisi mayizokhuleka ethi egameni likayise nelendodana nelomoya oyingcwele sithandaza soyivula nje inkonzo, bese uzoza umuntu ethi amen mfangeni, ngibona ukuthi ubona ibonakaliso namaphupho amanye amabandla aphethwe yizo lezo zinto. Siphuma kuzo, abantu badukisiwe ngenxa yalezi zinto zamaphupho. Ngalokhu ukukhuluma asisho ukuthi amaphupho ayikho indaba yawo. Asisho ukuthi amaphupho akwenzeki yini ukuthi kungabe bikho amaphupho avela kuNkulunkulu. Amaphupho ahlukana kabili, kuba khona amaphupho okungamaphupho avela kuNkulunkulu, kube khona amaphupho angaveli kuNkulunkulu. Ngizocela sifunde isihlabelelo samaNazaretha ivesi lika 23 nevesi lika 39. Umthandazo wokulala. Verse 23 bese uyajump uya ku 35. Umthandazo wokulala uverse 23. Ngokuba maningi amaphupho awukufa. Ngokuba maningi amaphupho awukufa. Angaveli kuwe uNkulunkulu Nkosi yethu. Angaveli kuwe uNkulunkulu Nkosi yethu. Thixo wethu, abaningi labo ongabanga isihlangu sokubavikela ngalobu busuku ayabehlela ekulaleni kwabo. Ukhuluma ke umprofeti kaNkulunkulu la. Uthi kukhona amaphupho amaningi awukufa abehlelayo labo uNkulunkulu angabanga isihlangu sokuthi uNkulunkulu abavikele labo bantu. Verse 35. Ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo, uboyiphatha kahle indlu olala kuyo, ukuze uJehova angacanukuza kuwe ngephupho. Ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo. Inkosi ibusise ba.
Uthi ke uJehova uyasihambela ekulaleni kwethu. Uthi uboyiphatha kahle indlu lala kuyo ukuze uJehova angagcina ukukuza kwengani ngephupho. So kunama explanations amabili la. Incazelo yokuqala ithi kunamaphupho amaningi awukufa angaveli kuJehova uNkulunkulu wethu. Uthi ayabehlela lapho uNkulunkulu angabangayisihlangu sokubavikela. Uthi bese kuthi kuba khona amaphupho uthi uboyiphatha kahle indlu lala kuyo ukuze uJehova engagcina ukuza kuwe ngani ngephupho. So manje sesitholile ukuthi ukhona amaphupho wesisikhathi asehlela kodwa awaveli uNkulunkulu. Besingazazi lezi zinto. Wonke umuntu mayiphuphile lonke iphupho ebehlale ezibuza ukuthi lichazani manje leli phupho. Kusho kumele ngenze njani? Bese liyamlawula leli phupho ayenze into ngoba edrivewa yileli phupho aliphuphile. La uShembe uthi ke kukhona amaphupho angaveli uNkulunkulu. Afika asehlele ekulaleni kwethu. Athi kukhona amaphupho avela uNkulunkulu asehlelayo futhi ekulaleni kwethu. Kodwa thina ngokwethu asinawo amandla ukuthi sibone ukuthi ngabe leli phupho liyiphupho elivela kuNkulunkulu noma kuyiphupho leli elivela komubi. Uthi kule ncwadi esiyifundele kaZakhariya 10 ivesi lika 2 uthi labantu bayaduka ngenxa yokungabi naye umalusi. Manje thina sinayo umelusi besingeke sikwazi ukufinyelela ekwazini ukuthi ngabe leli phupho limi kanjani, ngabe leli phupho lihle yini noma leli phupho libi. Besingeke sikwazi ukwazi lokho uma kuthiwa besingenayo umalusi. Uthi uShembe kwenye intumayelo yakhe kumele nilimele iqiniso enalamukelayo livela enkosini. Wayesethi uShembe nibagade labo abaphikisa umthetho kaJehova ngamaphupho abo. Uthi bayingozi ekuguquleni imithetho kaThixo. Uthi uShembe angithi noSathane usebabonile ukuthi bayayiziba imibhalo bakhetha amaphupho. Uthi ngakho uzobadukisa kakhulu. Uthi noNkulunkulu bayekile ngenxa yokungaqondi kwabo imibhalo. noNkulunkulu bayekile ngenxa yokungaqondi kwabo imibhalo. Thina ke bantwana basezulwini ngaphambi ukuthi ngifike lapho leli bandla njoba likhona ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu livele ngoba leli bandla umprofeti uIsaiah Shembe ukuthula kube kuye afika la emhlabeni wafike walisungula walivusa elalichithekile mhlazana uYeshua ezile ezolivusa la emhlabeni kodwa lahamba lachithwa ngabezizwe. uShembe umprofeti wayeseza walivusa leli bandla. Lelo bandla elavuswa umprofeti uIsaiah Shembe lahamba lachitheka laphela. Kunenkulumo eyakhulunywa umfundisi uMadlala ethi inkosi ilanga yathi mayisakhuluma ukuthi ayikho into eyoba yinhle njengobuNazaretha emhlabeni. Uthi sasijabule umfundisi uMadlala ngoba ibandla lamaNazaretha ngaleso sikhathi lalibukelwa phansi. Uthi kodwa wathi mayisakhuluma kanjalo yathi mayisakhuluma kanjalo inkosi uthi sambona egqunqa ubaba eshintsha ebusweni wayesethi asivale inkonzo wathi akuthandazwe. Uthi ngalesikhathi sisathandaza sathandaza isikhathi eside saze savula amehlo masithi siyabheka sathola inkosi ingasekho phakathi kwethu.
sathola inkosi ingasekho phakathi kwethu. Sathola ukuthi ubaba useshiye sodwa. Uthi saze saya endlini emhlophe siyombheka, uthi samthola ekhala namaduku emaningi phansi ekhala. Yakhala inkosi yathi uBnazaretha kuyohamba kuhambe kuchitheke. Kodwa angiyifundi yonke indaba inkosi Langa yayisho la, ngizofunda nje okunye ezinye zezinto uShembe athi ziyobuchitha uBnazaretha. Uthi ezinye zezinto eziyobuchitha uBnazaretha uthi bayofika nokwazi kwabo, bahlakaniphile, banolimo nezibonakaliso. Uthi nani niyothatheka niyilahle indlela kaBaba anishiye kuyo. Uthi nani niyothatheka nishiye indlela kaBaba anishiye kuyo. Uthi laba bantu bahlakaniphile, labantu abezayo, wabona abantu, inkosi Langa yabona abantu abaningi abayongena bengene ngamandla phakathi kwebandla lamaNazaretha. Wathi bahlakaniphile, wathi banolimo, wathi banezibonakaliso, amaphupho alichitha ibandla likaNkulunkulu. Sanikezwa ke iduty ngumprofeti kaNkulunkulu, wathi nibagade labo abaphikisa imithetho kaJehova ngamaphupho abo. Namhlanje sekhona oShembe ababizwa kuthiwa uShembe uNkulunkulu. Yonke leyo nto leyo ivele ngamaphupho, ngoba akumangalisi, ngoba noSathane imbala uyasiguqula azenze ingilosi yokukhanya. Isho njalo incwadi kwabaseKorinti. Badukile abantu, bantwana basezulwini, ngenxa yento esiyibuka nje incane nje kakhulu, uthi hayi iphupho. Kodwa lamaphupho iwona kwesinye isikhathi acontrol impilo yomuntu. So senza njani indaba yamaphupho? That's my concern. Ukuthi izulu lithe malifika phakathi kwethu lase lithi somisa kanjani. Kunentshumayelo kaBabumelusi ayishumayela athi ingozi yokukhonza imimoya engcwele mbumbulu. Wakhuluma lamazwi mawufunda entshumayelweni yakhe, ngiyiqala kuverse 67 ngihambe nayo ngifike lapha kuverse 76. Uthi ke ubaba, ithi ingilosi iphupho alisho lutho, kodwa okuyingozi ngumphumela wephupho. Kwesinye isikhathi kuyingozi ukuhamba ufuna incazelo yamaphupho, ngoba uzozakhela impilo elawulwa ngamaphupho, hayi ngumthetho kaNkulunkulu. Uma uphupha iphupho ongalazi, thatha umnikelo uyolibika kuNkulunkulu, ufike uthi, Nkosi, ngiphuphe iphupho elinje, kodwa Nkosi, kodwa angilazi ukuthi leli phupho lisho ukuthini, ngoba sisuke singalazi. Angilazi leli phupho ukuthi lisho ukuthini. Uma kuyiliphupho elibi ngalo mnikelo, ngicela ukuba wena Nkosi ungqobele lona. Uma kuyiliphupho elihle ngalo mnikelo, ngicela ukuba ulichumise. Nempela uma kuyiliphupho elinobuqili, loyo moya omubi uyobaleka, ngoba usuyobona ukuthi usucebile kuNkulunkulu. Kodwa uma kuyiliphupho elihle, kothi lokhu okuphuphile uchume njengoba ukuphuphile, uJehova akuchumise njengesicelo sakho. Ithi ke ingilosi, uma wenza njalo uyoyivimba yonke imimoya emibi eza kuwe ngamaphupho. Njengoba lithi ilizwi, asihlole imimoya, sihlole nabaprofeti mbumbulo, kodwa angeke ukwazi ukwehlukanisa umoya omubi
nomoya ongcwele uma vele ungakholiwe. Ngoba umoya angeke uqonde ngokwesimo ovela kuwe uyiso. Ngoba umoya uthatha noma yisiphi isimo. Umoya ungawehlukanisa ngemfundiso ephambene nomthetho kaNkuluNkulu uthi ngumoya omubi lo. Umoya omubi awusoze wakufundisa ukugcina umthetho kaNkuluNkulu. Kodwa ngeke ukwazi lokho uma vele nawe ungakholiwe. Ngakho ngaso sonke isikhathi qikelela ukufunda ukwahlukanisa imimoya ngokwemiyalezo ekunika yona, hayi ngesimo evela kuwe iyiso. Amen. Amazwi lawa ke ayikhuluma umalusi kaNkuluNkulu, uNkulunkulu amehlise phakathi kwethu kulesi sikhathi sanamhlanje ukuthi iphupho uthi mawuphuphe into ethile kwesinye isikhathi uqala uye kuNkulunkulu uhlabe phansi ngedolo uthandaza uthi Nkosi ngiphuphe iphupho likanje, angilazi lephupho ukuthi lisho ukuthini, ngiyacela uNkulunkulu wasekuphameni uma leli phupho kuyiphupho elibi ngiyacela Nkosi ungichithele lo, uma kuyiphupho elihle ngiyacela Nkosi ulichumise. Uthathe nomnikelo uhambe uye ethempelini ufike ulibike leli phupho ngomnikelo, ulibikele uJehova. Ithi ngilosi uma wenze njalo lo moya uyojabha, uma kube kumoya omubi uyojabha ubaleke, ngoba usubonile manje ukuthi ucebe kuNkulunkulu. Yonke imimoya ekhona yesaba umoya owodwa kuphela, yesaba umoya kaNkulunkulu. Yonke imimoya ekhona isaba umoya kaNkulunkulu. Ingakho kumele siyisondeze emoyeni kaNkulunkulu. Ilawo mazwi ke bangcwele ebengithi ngiwasondeze phakathi kwabangcwele ngoba siyayidinga isolution yalento, ngoba isilibhubhisile kakhulu izwe. Umhlaba ubhubhile kakhulu ngendaba yamaphupho. Umhlaba ubhubhile kakhulu ngendaba yokukhathazeka. Lokhu kukhathazeka esikubona kwaba khona kuSawuli ezeya esangomeni akugcinanga ngoSawuli. Namanje kusanabantu abafike bekhathazeke bethi uNkulunkulu akasabonakali kimi ngamaphupho, akasabonakali kimi nangomprofeti nje, kodwa akusafiki nje nomuntu othile angibhulele angitshela ukuthi inkinga zami zidalwa yini. Abantu banjalo la ngaphandle. So thina namhlanje sithole isolution, isixazululo sokuthi noma yiliphi iphupho oliphuphayo, thatha umnikelo uhambe uye kuNkulunkulu ufike ulibike leli phupho. Imoya emibi ke isikubonile lokho ukuthi abantu kwesinye isikhathi uma bezoyikhumbula into abayiphuphile bazosuke behambe bayongceba kuNkulunkulu. Kwesinye isikhathi umuntu kunokwenzeka aphuphe kodwa angakhumbuli ukuthi uphupheni, kanti kwesinye isikhathi usuke uprogrenywa imimoya emibi khona emaphushweni akho, iprogram ukuthi iba nebehavior nepersonality necharacter ethile efunwa yiyo lemimoya. Uyoyibona wena usuphila impilo ethile ungazi ukuthi kwenzakalani. Uthi omunye untombazana ugogo wakhe wayomthakathi uthi lapha ekhaya kithi sasinensimi enkulu, silimile kakhulu, kodwa kwakuyithi sibancane sihlala nalesi salukwazi sakithi, sasiyibuza ukuthi ugogo sithatha isikhathi sokuthi alime insimi engaka. Uthi ugogo wangixoxela ukuthi ngoba ubona nje silimile sinje omakhelwane abafikayo la ebusuku bona basuke beyitshela ukuthi balele, bafike omakhelwane lakithi bafike balime ngibasebenzise. Uyakwazi umthakathi ukuthi ahamba ayolanda laba bantu bese bayeza bezomsebenzela. Umuntu bayivuka ekseni
avuke ethi hey ngikhathele angazi ngikhathazwe yini kanti besebenza ebusuku. I-protection esinayo uNkulunkulu kuphela. Amen. Uma senza nje ubudlelwane bethu bube buhle noNkulunkulu, so inqoba yonke imimoya efika kithi ngamaphupho, efika kithi ngayo yonke indlela. Inkosi ibusise nikusini.